Иртнерне гунвара республикара Чуваш енень мухтавлы шиннесем диктант ширдеш. Хызень білівне тереслестегенсен мінлі үйдузене хуравлама дивне. Диана Иванова білет. Диктанда ачап-ачапа шамырксен эткер пулдарулық центрінде жүрдеш. Хызень білівне тереслестегенсен ержінже вереню министре, педагогсем, студентсем бүлдеш. Везене вадыр үйдыва хуравлама херехпилік минут пажеш. Диктанда тесті евергергелене. Ханықтарузем мухтавла ендерсен күнжулебе тада пулдарулығебе жығынна. Үйдімізне бақсасы бұнда береді художниксем, писательзем, ширавжезем, челгежезем, тада чываш қалықне, ченженегларны мұқталы жінзем. Уйрымақ манжын каш живыдарак пұлжа қожыға, паллақ шау карап, таваган, вастажа камбулнынеп кышуқшлама мантивры. Анжаке бұны тұқма бұлдадым дезе савындым. Идузем анзат марбулинде, пугыннызем пурди дени бегех эже 20 минутра вишлериш. Шубашкарды утмалбарремеш кылды Татьяна Лукина верендеген диктант унжын евромаррине шабақтай пиде кызықлы бұлныне білдерді. Вармар менжін дезенеп хам культуры, таванен культурне вреднемай, шак палы жинзембе, кашны урокрах тенебе ебер тел булат. Паршаван бада манжан евромар. Будем ыдывай терес хуравларым бульдезеш владып. Палы жинзене балақ пуринде білмелі, менжін дезене бір Чуваш республикинде бұрынат бір. Візем пирин шержевра журална ев хош самантра бұрынна візем Шувашкарда гынамар, Чуваш республикинде гынамар, пөдім тенжебек палы жинзем, шәмбек вайлы жая тұқма бұлдарны жинзем, пирин ендешсем. Диктанда инжетмелі республикари пұршқулда да жирна. Унзыр бішне ядарлаза қадерлене лаптық сенже бөлі ветереслене. Аслы шкулзенже, библиотека зенбе культуры жүржезенже. Ергелі үшесен теллеве, Чувашине чабагаларны, тенжебе палырны жинзене асрады да себе бірлех, шамырксене патриотла воспитание барасы. Диктант ирттерне бол, Чуваш лигене. Он пальдерышне, анлышне, тогда тванен культурен сарма болыжай. Паллах, ебі шутладып шак, мне диктанда республики бех, хучын шпылдедеп, киле шулда, иртелме, оны жүзінады. Диктанда шивых вағытра бедімледеш. Пөлеве тереслеме камалдунызене пурнеде сертификациям барыш. Шендерю жезене диплом зімбечіслеш. Мұқтавлы ендерсен шулдалы генже, шағын евереш пуштады жағыртерме жандарашы. Чувашенгіларым валли Диана Иванова, Святослав Петров.